Točka na A. Suvremena hrvatska arhitektura. Udruženje hrvatskih arhitekata godišnje nominira i nagrađuje najuspješnija ostvarenja hrvatske arhitekture u nekoliko kategorija. Predstavljamo vam dva arhitektonska djela nominirana za nagradu Bernardo Bernardi u kategoriji najuspješnijih ostvarenja na području interijera i oblikovanja u 2014. godini. Dakle, lokacija je tema koja plijeni, koja zaokuplja, a 2008. godine naša je tema počela sa jednim dijelom središnje Rijeke, grada Rijeke, koji se danas zove Principi iz određenih razloga. Kako mislim da je naša sreća hrvatskih arhitekata raditi u prostoru koji je poliurban. Dakle, grad do grada, za razliku od nekih drugih krajeva u neposrednoj blizini koji nemaju intenzitet grada do grada, tako i Rijeka, kao što znamo, imala svoj prasloj antički grad. Antički grad u još jednom neistraženom dijelu, ali sasvim sigurno nosio je naziv Tarsatika. Dakle, u tom liburnijskom bazenu, u zoni Tarsatike, je bio jedan lokalitet koji je bio vezan naravno kao rimski periferni predio Rimskog carstva, bio je vezan uglavnom za vojsku, za održavanje mira, reda, organizacije života. I taj Principi, rimski logor, vojni rimski logor, se locirao u središnjem dijelu iz kojeg je niknula srednjevjekovna Rijeka, a poslije ovovjekovna Rijeka. Dakle, u tom dijelu, u tim slojevima, naslijedili smo nešto što nam se čini jako važnim, a zapravo naslijedili smo izvorište evropske civilizacije, života i urbaniteta. Divicem tom klasičnom periodu evropske civilizacije kao što je antika, ne grčka, ali rimska, je nešto što traje već 2000 godina. Dakle, ja se priključujem tom divljenju, bez obzira se radi o skulpturi, arhitekturi, detalju. To je taj klasični period koji je ostavljao očito kroz evropsku civilizaciju velikog utjecaja. Da je tome tako, pojavljuje se u tim vremenskim revivalima uvijek upravo taj period. Igrom slučaja, ja sam sa svojim timom dobio prvu nagradu. Sad, kako u jednom gradu koji više nije tako prezentan u smislu antičkih slojeva kao što je Rijeka, kojim se dogodio srednjevjekovni riječki kompleks urbanistički i strukturalni, kako prepoznati pravi detalj i pravi pristup toj arheologiji. Ona nije na livadi, ona nije ono što bi svi rado vidjeli, u čistom prostoru jedan humak, pa na njemu arheologija. To je poetika koja je vjerojatno najidealnija za neki događaj novi. Ona je u gustoj urbanoj strukturi hibridne rijeke. Rijeka je 60. i 70. godina počela izgrađivati svoj stari grad. To je upravo grad na Tarsatici, to je upravo grad na Principiju ili oko Principija. To je jedan
hram vojni sa centralnim objektom, simetričan, sa sekundarnim prostorima s jedne i druge strane, centralnim ulazom, unutarnjim dvorištem. Mogu imaginirati život u to vrijeme u takvom jednom objektu. Mogu imaginirati kretanje i mogu imaginirati arhitektoniku takvog zdanja. Ništa drugo. Kako su izgledali, kako su živjeli, koji su socijalne ili zdravstvene situacije su ih pratile, to mi je apsolutna enigma i mislim da je to enigma ne samo za arhitekte, nego čak i za povjesničare, čak i one jako dobre povjesničare koji o tome puno znaju. Arheolozi naši koji su slutili, poznajući kastrume, poznajući te logiku glavnih ulica, komunikacija, orijentacija, luke, kontinentalnog dijela ili obalnog dijela, su negdje mogli znati šta se ispod krije u tim fragmentarnim otkrivanjima i analizi koju su vršili, pa su tako znali da je ovdje možda i trag nekog značajnijeg objekta kojeg su poslije krstili imenom Principi, jer su imali za to ozbiljne razloge i arheološke nalaze. Onda smo stigli mi. Kad kažem mi, grupa arhitekata koja se javila na natječaj koji je raspisao grad Rijeka, posebno njihov odjel za kulturu na čelu sa tada, bar u tom natječaju, sa kolegicom, što je jako važno reći, dakle arhitekticom Nikolinom Radić-Štivić. Taj arheološki lokalitet, odnosno Tarsatički principi, bio je nevidljiv, bio je nepoznat, bio je ograđen, bio je neprohodan i zapravo je predstavljao jedan dio grada, centra grada, u koji nije bilo poželjno čak niti ući. Što se tiče njegovog povezivanja u samu strukturu tog starog grada, je njegovim aktiviranjem sve povezano, jer je to kad imate ritam grada, njegovu strukturu, jedan dio kad ste zatvorili, a on je bio zatvoren, koncentričnim krugovima ste mogli zapravo pratiti kako se stvari zatvaraju, odnosno kako grad tu umire. A isto tako sada, u obrnutom slučaju, kada se to dogodilo, kad je on postao integralni dio grada, točno ponovo koncentričnim krugovima možete pratiti kako su se mnoge stvari nakon njega, dakle nakon te 2014. godine, aktivirale. Uređeni su ostali trgovi, neki trgovi su upravo u procesu projektiranja i uređivanja i zapravo mislim da je taj principi bio okidač prostorni, da ljudi vide kakav efekt takvi zahvati imaju. Ovaj dio koji vidimo danas, koji predstavlja sada aktivan trg, je zapravo 1/4 principija, jedan njegov segment. Ostala 3 segmenta koja se ne vide i zapravo su trajno izgubljeni, u tom razvoju grada pripala su, jedan se nalazi ispod temelja Jadroagenta, a ostala 2 segmenta simetrična nalaze se zapravo ispod reda kuća koje čine Medulićevu ulicu.
naš zadatak je imao neku sreću da se samo bavimo jednim dijelom, priznavanje tog prasloja. Sad, kod priznavanja prasloja stvari su delikatne i ja ih želim samo spomenuti zbog toga što mi se čini da otkrivanje grobova, a ovdje se radi o otkrivanju arheološkog sloja, otvarate nešto što je prošli život, čega više nema. U tome ima ljepote, ima sjete, ima neke opasnosti, ima možda i neke odbojnosti, tu se ne ide sa smješkom, kako bi se reklo. I vrlo teško je očekivati da će spomenici arheologije izazvati veselje, radost, zabavu i tome slično. To je ipak otvaranje nečega čega više nema, što je nekad postojalo. Kako nije bila riječ o izgradnji arhitekture, nego o poštivanju nekog arheološkog sloja, mi smo odlučili ipak pokazati granice principija, staviti neku ogradu, uslovno rečeno. Da, jer pazite, neko ko dolazi na tu lokaciju ne zna točno priču o tom principiju, ne zna točno priču ni o Rijeci, ni o Rimu, ako baš hoćete. Prema tome on mora spoznati da je ovdje nešto jako staro, da je to nekakva iskopina, da je to nešto što je otvoreno, da je to nešto što pokazuje da ovi ljudi koji ovdje žive nisu od jučer, da tu postoji urbana kultura i sve što uz nju ide i da to registrira negdje drugdje kasnije, a posteriori će imati priliku istraživati ako ga to bude zanimalo više. Dakle, kad dođem tu moram to prepoznati. I mi smo to oblikovali sa jednim specijalnim, reklo bi se, dizajnom, ne specijalnim niti po materijalu, niti po nekakvom genijalnom oblikovanju, nego smo uveli neki red koji ritmizira ogradu principija. Princip je niz otvorenih prostorija, dio centralnog dvorišta, stepenice koje se vodile u baziliku i potporni zid između dva nivoa koji je zanimljiv zbog toga jer su upotrebljeni veliki kameni masivi. On je bio potpuno izgrađen u srednjem vijeku i gotovo da nije bio vidljiv. Ako se može govoriti o nekoj energiji, onda je to energija koja je fizikalne provenijence. Ne nikakva duhovna posebna energija, nego je u pitanju jedna fizikalnost nečega što je bilo prije. To trpi u svojim dilatacijama, u svom kretanju, u svojim pomacima, trpi jednu energiju, a vi se to nadovezujete sa drugom energijom. I zato to je uvijek krhko, pa ovo gore često pada, da bi se ponovo rehabilitiralo ono ispod. Te lamele koje su rađene od bijelog betona, nisu bojane. To je bijeli beton napravljen u jednoj dobroj industrijskoj hali, napravljene su od limene oplate, projektiran je njihov način, njihove ukrute, tako da budu slobodne, da nisu vezane međusobno. Tamo su učinili stepenasto jedan ogradni zid, one su transparentne, nadam se da ih niko neće upropastiti, devastirati, i one čine taj areal o kojem je riječ. Raditi sa ljudima, na materijalima koji to poznaju u duši bolje nego vi, je užitak koji je možda meni sada trenutno draži nego i samo projektiranje. Najgori trenutak je kad je stvar gotova. Kad kažete farewell. Kad kažete s Bogom, kad se opraštate od posla koji traje, evo razgovaramo o poslu koji je nastao začetno 2008. Dakle, 10 godina
je prošlo od nečega, meni se činilo jučer. Dakle, najljepši dio posla je vjerojatno projektiranje, a još bih rekao bolji kad to krene i kad se upoznajete ljude raznih razina, mislim na obrazovanje, različitog stila komuniciranja, na različita znanja kad nailazite pa vam oni ili korigiraju ili dodaju ili sugeriraju, taj je užitak moja neizmjerna hvala za svim onim koji su pomogli, dakle, da se neke stvari dogode koji su meni činili poslije zadovoljstvo. Nekom drugom to ne mora biti nikakav razlog za divljanje, ali su meni tog trena činili se maksimum mojih mogućnosti. Ako sam namirio svoju dušu u tom profesionalnom smislu, sve nagrade koje mogu ili ne moraju doći, sva razumijevanja ili nerazumijevanja koja se dešavaju su mi manje više sekundarna. E sad, na principiju, ja to moram spomenuti samo zato jer morate doći do toga da kakve će gredice ograde na principiju od čega će biti napravljene. Svaki javni prostor, a to je i kriza i ovog prostora i svih drugih prostora koje sam radio, ne samo ja, iako ću biti malo u kontradikciji kad kažem da je prekrasno napraviti javni prostor i onda uživati u održavanju i ljepoti takvog prostora. To jednostavno nije moguće. Razne vrste korištenja javnih prostora, reći ću do ekstrema, do vandalizma koji se može dogoditi na tom prostoru, to djelo koje ste napravili svodi s vremenom na jednu razinu koja arhitektu nije bliska, pa mi je onda i teško dolaziti u te prostore. Ja poznam svaki milimetar svog prostora kojeg sam radio. To je obsesija koja isto možda nije dobra ili nije normalna, ali to je u mom slučaju tako. Tako i sa tim materijalima, kad vidite da nisu održavani, na bilo koji način održavani ili kad su loše tretirani, onda to čovjeku čini jednu, a šta ja znam, ne znam kako bi to nazvao, ali jedno određeno nezadovoljstvo i nema potrebu ići na ta mjesta. Dakle, ne divim se svojim djelima i naknadno ne dežuram na mjestima i ne tumačim na mjestima svoje intervencije nikad. Zanimljiva je konačno jedino priča o toj kući K. Otkrilo se da je izvorno se zove Kolacio, valjda vlasnik koji je tamo živio, i otvorila se jedna polemika sa konzervatorima različitog znanja, različitog tipa, različite moći i različitog iskustva. Kućica K je efemerni ostatak, relikt jedne urbanističke teme, nizanja kućica koje su bile spojene jedna do druge, dakle bez otvora, sa duplim zidom, koje su pale sad principija, otvorile ljepotu tog arheološkog nalaza, a zadnja koja se jedva drži, jer je nastala na dvorištu principija, je ta famozna kuća K. Ona je bila toliko trošna i toliko loše statički postavljena na taj plato da je tražila hitnu konstruktersku zaštitu, pa je dan danas usred rijeke i na principiju tako obučena u drvene grede, vertikalne i horizontalne, jednu konstruktivnu mrežu koja je drži da se ne raspadne. U toj kući nije živio nitko, ona nema vlasnika. Činilo mi se da je logično predložiti njeno eliminiranje, kad ih je 5 palo, da padne i 6 ili 4, da padne 5, sasvim svejedno, i da se oslobodi prostor tarsatike, odnosno principija.
Ja sam pričao puno o toj kući koja je trn meni u oku. Kako mislim da ne posjeduje vrijednost koju bi neki htjeli istaknuti, onda me samo ona smeta. Kad govorimo o mjeri, znate, arhitektura može imati sve vrijednosti i po svim elementima arhitektonske analize, od svih teoretičara koji postoje u povijesti arhitekture, se zna koji su to elementi. Kad idete sve analizirati, onda ćete negdje reći bolje, izvrsno, slabo i tako dalje. Ima samo jedan element, jedan kriterij, jedno načelo arhitekturi gdje ne smije biti greške. Zove se mjera. Doslovno, kao proporcija, a onda ova koju vi kontekstualizirate i vežete za neku fenomenološku temu civilizacije, života, postojanja, vremena kao fenomena, prolaznosti i tako dalje. Dakle, nepogrešivo, možete napraviti briljantnu stvar, izvrsno izvedenu. Može biti perfektan sadržaj. Ako kuća nema proporciju, sve uzalud. I na principiju, a inače u radovima kojima sam se bavio, ne dajući nikakvu posebnu važnost tome, čovjek otkriva ljepotu, strukturu, teksturu, pipljivost, toplinu, hladnoću i kontradikciju u samom materijalu cijelo vrijeme. Ovo zadnje što sam rekao, kontradikciju u materijalu, to je ono što je neuzbudljivije. Kad gledate samu formu, ona može biti sebi dinamična, statična, uzbudljiva, zaleđena ili ne. Govorimo o formi. Kad gledate diskobola koji baca disk, on je fiksiran u jednom trenutku kad jedan pokret stane da bi krenuo drugi. To je taj trenutak koji je kapitalan za tu energiju koja je zaleđena. Kad kapljica vode se odlijepi od slavine, taj trenutak kad se odlijepila, kad još ima formu odljepljenja, je posebno zanimljiva. Kad radite plastiku kao neki artisti koje poznam, a i svi ih znamo, nastoje pokazati mekoću koje kamen nema. Sve to je nekako plastično, mekano, forma je eksplodirala, kamen postaje čipka, to kamen sve nije. Kamen je zaista stijena. Tvrda, moćna stijena na kojoj mi svi stojimo i ništa drugo. Sad od toga raditi tijesto, to je ljepota nečega i u formi, ali i u strukturi materijala. To je ta kontradikcija. Moj život išao za tim da sam uvijek htio više i preko više. Dakle, da sam negdje već čak i pretjerao. Pa mislim na neke moje stare interijere i tako dalje, posebno. Ali to je zadovoljstvo stvaranja, to je zadovoljstvo ako vam se je dano i ako možete, mislim i na financijsku potporu ili na oduševljenje investitora ili na podršku investitora, ako vam je dano, onda idete, krenete i radite više. Ja sam ona generacija koja je napuštala prosječnost moderne arhitekture i zapravo svoj životni arhitektonski kredo gradio na vremenu pred postmodernoj. Zapalio se u postmodernoj, ugasio se u kasnoj modernoj, dakle u late modernizmu ili kako bi rekao moj pokojni kolega i veliki prijatelj Davor Lončarić, too late modernizmu, da bih doživio dekonstruktivizam i minimalizam i sad nešto što se više ne zove nikakvim izmom, ali što je dobro i što će buknuti na neki novi način, ponovo, po mojoj procjeni, sa uživljavanjem i oduševljenjem prema nekim davnim slovima i davnim principima.
Tako da ne najavljujem, ne proklamiram nikakav stilski aksiom, nikakav izam, ništa što će biti ograničavajuće, jer je danas sve dozvoljeno, ali da će se vratiti arhitektura za razliku od nekih koji misle sasvim obrnuto. Ali da će genijalnost, uspješnost ruke, uma, talenta, sluha, zvuka, oka, da će uvijek biti ono što će se zadivljavati, stvarati domete, pa time oduševljavati razvoj evropske i svjetske civilizacije.